U Archbishop ka Shillong Archdiocese u Most Reverend Victor Lingdo ha kasngi ublay baladep ulapli pat ba ya ka Iengmane jong kabalang snong Lawsohtun kabalatay Itynnad ba tang da ka Jingsynñiang ki Paidriewngeit jong ka snong. Ya kani ka Iengmane kabahap ha ka parish Saint John laban lapli haringkat ka Jingsynñiang jong ki hajangut ki Paidriewngeit na kathan u parish priest u Father Christian Khongwer nolot kiwei ki reuniam. Wat hapeng ke jingthiar uslap bat kale air ke bajur penban ki Paidriewngeit jong gani ke balang snong ki lasaki hadu ke bakut ya ke jingpli ya ke Iengmane bala ai kerteng da ke Divine Saviour Church. Laya don lang ha kani ke sngi nadu UMLA ke than uba Ronnie Willing do UMDC ke than uba Mitchell Watkar ke menteri ke sarkar jela ke kong Amrin Lingdo lembat kiwei. I play pararba chungi parkasen bat padat barwa balate kani kayi mani balai na meru ha Divine Saviour I play nongi khamat chungi barwa AMLA bat barwa pi wei badan hani atin ye kani kayi mani kabaitan na tharai pi dawa badu thakti bat muran chatri thakti bai thakti jam yaki English word pil ai kani mani baitan na hapo ka jalam prakasen Iprakasen ilong kepang ha, kadang-kadang batai yang play ilai kebabesa, begini di mana yang saya kata, ya ke bahaya play di mana ai kebabhatan, tekani ke mana kebaikan na hanya kemat bergabung, kekerap pan boy sepenin, kani alami sepenin, ke mana kecakapan buai. Jaga Ieng cakap pelai, Iingmane, Ieng kepabangunan ban mani, ban yaro, ban songo, ban snap, jika secumu, ban buai, ban kerpan yang jidon kam, ban panma, ban pan yang jidon kam jengi mamlak kapor. Ne kani mani kalau kerpang bah, habadan mani don cikerku bat kerpang. Habadan Iingmane don ke JA jeng ublay ke bakar pang. Habadan Iingmane don ke Jingsynñiang ke bakar pang. Nama Iingmane kade banlum lang ye kibriu bara. Ban Jingsynñiang, ban sngap, ban mani, ban yaro, ban pendan buram. Bak kani Iingmane ru kani gawe kalat panwara ai kibriu sekajia teli. Sekajia ie. Sekajia lumlang. Menda kasih wat uslap kan neru jadi kiwi function bila petra selu-selu andai nama kani Iingmane dia loplang baik nyai sya baik juga jingi mau bleng seperti yang ni lemba kani Iingmane kebaikan na dia kani Iingmane kesawara sebut ke cikerku ya kini ke perbajan marpa cuni jainyam berpeh kinong syam baru pada hari nama bleng kuat ban keku kerpang ini lemba kajing dot kani Iingmane kebaikan na, kebaik kuiking, sibet anda kita lek bantuai, lek dua Iingmane cikbu cepi. Kadang-kadang Iingmane bahmai yang pikwa ban lain tadi kecimpan cepi pinyo bagi kita. Sibet lek cenduru dua ru, buat beliau jenis cendur dan dua bercendur saat jika mau ia kali Iingmane kebaikan na. Kebah Father Christian Ainam yang Iingmane haga Divine Saviour. Uweng de Divine Saviour. Divine uplay. Divine Saviour kemut uplay batni. Jesus Christ uplay. Uplay malawan hiana pening berwalau priu kembali. Lainam uru Immanuel uplay lam batni. Uplay malawan na pening na marwan penim yang ni. Lemba kajingwan jumlah percaya na kajinglong play sya kajinglong priu na kajinglong priu sya kajinglong brau na kajinglong brau sya kajing syashidom na kajing syashidom jadi syaya halo gani pana jingmipan bagajing job yaki pop baro. Citizen first is our motto. We believe
that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center